tiba mi thobu ke tini spiritual library tuwe taklo tamalu li awene pakamalu purpose driven life ta tu mu ko ta mu tasi ko to le mi da keto hoko apato kripo becoming a world class Christian in a law subaki wata suwe Patabo yo patai puero ta simlike na lo kasuke na ke na lo kida we nasiba pwa le pakaba lesu hoku not bi nya lo okuta do pakaba keto hoku apato kripo the metele talo tato apatoba the water ple apatoba the musico le patakali apatoba mi koni pakaba keto world class Christian le pakaba lesu hoku do bi nya okuta do pasiblike na lo Kusaya kwa kesu ke ptama luta toi kero tai taba ta sui suwale pue kela le pakamata ta kuso le hoku dot minyakatini masere sui wale krisa mi kurke pa yoagu ame lisosi sani aweda siba weti leti wele hoku do binyado sicatelo tata kuso le pakanyo kela ni tiki awene pakabaketo da hoku nota bi apua kele apato pa kripulo ko le pe mi na ke pa kanyota kali pa ba keto pa kali kele ago pa le so tata kugeso ine la wene ma ku so de siku so de sije ya sita prokusi nui so we chine svera dito pa ko bugti nya kle pa kali kele ke nya ta ke ko ke so ko moni lo ku da ni ani da pa Israel puijene ni ditro pa ko po akali kela katinya yo aso como woni ne awete ole ko Israel putetiba ole ke ku lo tetiba ke sa malo pri lo praule ho ko dot binyado awete su no tata ku so le ho ko dot binya ini lo takatulenya ne tamalu padu I miwe nata malu ni lo o ni the great commission ni tami tale ate poagaba mira tale ate na ni lo yo do taku tale na ba ma ni lo me naka edo keto hoko apato world class kripo mitimi ne edo keto kripo di hoko the worldly Christian no akobia world class Christian ni keto pa kripole hokodo te binyara na sotata kuso worldly Christian ni keto hokole alu pa hoko buda alu hoko worldly hoko tabata tapania kripodi hoko to kwato tasu ksaywa o tatu mopwa medi to ta muni ta lokale to pueto e awoni lo o ene worldly Christian e kwato tasu ksai sikri o dito do akabia hoko atamula ta kui ta sadoni te pa kaleto pueto le wala awete me pale adone bata ke ko ke basa me pale e lo teta ta pani lo awete edo leto we muta pui do semana le kebli le awoda welo basa ni chiba awete le mission conference puba mele awete atata sewe kunela awete atatu pa penyu to atale ta ataluta pa ta suita pa do ta kuso atata kuta pa awoni lo ta I mewe ya sota nani lo megasa yo kadi ba mu yata umu athodi le yata umu ni lo awete edo sukawe kasayo le awete atatu ta pa awo le kabata tu o le yo atatu ta pa aloni lo thoda lo ta do tai hoko to kripo te nya weda le awete bata uke koke dito kamata do kameta le mission awone lo awete ta suweda le anokasada we ketulo tamelo o do atage weda le takweta ya le bata tuo le yua kone lo hoko pato kripo ta pani me we pota pale amue le popele hoko clay ne lo awete atata ku atana ni lo atado atatu suta trembe
ta le abaku bagata mele awete tinya wele adi keto ta lo so ko ne lo ku ta ne da pemi me world class Christian ne akene apaketo kita pato atoka te le hoko kele pa ku baga pa le ta ri awo ine lo awe ku ta ne ka sa yo akwe na le na ka ma ta ku ta le ta ma pha do ta ma pha le do ta ma kli kli do lo so da ta le kripo ta si so te so bo mu pu ne lo Pekasa kriteba pletapa idi to lelo ko dobinya sidata pakua de ka pasiko popo ya put pule lokata muto ple botapa ta kuwe do no mani lo kopiani sa kriteba aweti ta kuwe boko de leso tata kusole pagata pado sakriteba le palise tamali yimani kamawe kamata do ni te ki ini lo aku tani da naga sukamu tadi we tamalu aku to ni na sukamu tadi hoku pato kripo to dile no naga sukamu tadi hoku pato kripo dile tatamiya ni sotale natale ta sukamu loke tena ta su ta sukamu ta tele paga awotake no aware ne how to think like a world Christian, you know, aware ne you have to change your thinking from selfishness, you know, to egoism, you know, egoism to altruism, no, away let ta elona ta su ta eba pwagani lo. You don't put the taba loga do puta da paleta sukumo sukuma putige. Mimele tita sukumo sukuma pune keto padu ti kopeta pa take akutani do. The mi sukumo da telen na woda ne. No, kopiana ta oban ta umu kunta tuta to ta boba nyoni do we na sukumuta matari do pota tulo. The mi sukumuta le pwaga awo kutani do we ne mieda wo class Christian taga ine lo. Mo tiwe taga do taga kwata le pwaga awo take tita kwata tele tiwoda tiwe puti tasiso teso puta nyodi to le takle su hoku do binyado ma le to puta krita ma to when not a bloba lo kopione di takle su hoku do binyano nyodi to krita ta kuso to ni to ba akojo nakaleta le na pakali ugo nakaleta le na timiti bo ugo nakaleta le na company ugo da le ne wene te meta nyo ne mile le tata kuso ugo ni do wene meta nyo kate le na kama o ine la do tagi chimi chimi ane ne le na ka keto world Christian ugo ne sotelera ta sukamule ta lo ta to su hoku do bitiki shift from local thinking to global thinking. Aku tanya local thinking ini. Nak sok mutale na dun to go na tau pu go na sipuko pu go na pakali go na ta kota kena ta kwa sembe ti pa go do na ta umu ata mita ne no. Yuami hokudo bi wena ka ba sotale su ta su hokudo bi te ki when shift from local thinking to global thinking. Sotelen ta sukamule ta lo ta su hokudo bitiki. Yoami hokudo bi yoani lo tobo wetu ke ye ke hu ke ya we ta le hokudo bi nyani lo yoa e po kupo tu he lo ku e pu kwa utaga koni lo le ko ti li awe lo ba we hi po ko po le ati lo we le po ko kali de yi so se yo ati lo so pa ka nyo ta ga do di o to po ko po ko ga de do di o we so we le ho ko do be a pu ne lo we ni kwa le mata sa de sinui sa ko chi sinui pa le chi sinui no hoko atake sukumo tadi hoko tachita to de lo taralo takasodo tapio ma klepa batwelo tado pakali akali tapani lo patau mui bibu sakalo tado pakali tapa patulo ko ta kuta kata pa tadi ne tapa tatu ita serta lo kwedo
ta ole abata mani pa khidri ni lo batete ta kutaka atakile naka o do talen ole misai batete ka bata thitole thiko ga ni lo akuta ni do baba sotale kui pata move from local thinking to global thinking ni lo awe ani metamalu te mi lo tamalu chi mi ani ni me da shift from here and now thinking to eternal thinking akabiane ne nakaba sotale na ta sukamule pei do kei su talo tu lo yuri de pei do kei ne akabiane to we lo so lo toba akabiane pu pei talo pei basaki ne da patiule talo ko atoni tiwe no akabiane pei do kei su talo tu lo yo pu ba sukamu to ta ni ne to ne lo di to ta sakato ti ke adu ka tele hoko go na ba u do talo tu lo yo ta ti ne lo ta I ka pe khana di to nakati ma ta du mu le ta ma siko pu ne lo nakati do ka ti ma sana di to na ka no pha ta le a re do me ta mani le do ta le khi ka te me ta mani le ne lo so policy we agedi patakwa ba ta le o phla ba me ta le atu phla ba lo agedi ta le o phla ne o we ta su pu lo me ta le atu phla ba ne o we lo tu lo yu lo akuda ne lo sa krisi we pa le hi to te bo do kwa ke ta su lo ki te kraba do yu ha bo mi ba so polu hi plo pa le amma do pale ama I te ka ata do pale atama ba na ke su to ni lo agedi ta ule kui ake o ni kui we ne lo me na pleta minute mi ka sat mati ta na le na mi se kle bu ni le me ta mini tro kana di to hoko to kripo ta ga ni le ka me we ta mini le ple ku yo te ke pa lo kui ke ye ta khut mi la mo pa khita le ta su pu ni de ke hu da ni do pa ka le ti su ho ku no ta mi nya wo le pa ta su ka ma do le a ko pya ne pa ta thi ta lo ti lo yo wo ni ta mi ni tro kha pa le de no su ku ta do na ta ti we ba lo ba sa li so si we na so pa o ti we ko plu na no lo ta le po go mu te pa le we su ta lo I ti we ni lo ko pyo ni na su ta ti bu ba sa na so ta le ko plo pa le ta su ta lo tu lo yo pu ni ti we da I ne lo do ta ma lo te mi te mi ne ko to le ta su ko mu le ta khi ta ple su ta su ko mu le ka te ma ta kle ta pa atu ka ma le pwe na ta me lo ni te ke shift from thinking of excuses to thinking of creative ways to fulfill your commission. Akadia tamar kone pasukumu dale paka hi pata ple o yamata ti ko yamata ba ko sakato to ko awene pasukumu excuses ne paka ba sotale ko yas creative thinking to fulfill your commission lo rat ne yama manu ka tele udani ne na ta ba khita di to paka plena paka plana wa na ba sukamu ta le na ka ti ma ta di le na ka hi lo na ta di le lo akabyo ne chabar ko pate da le yek tu ta ti bu dia so polu so mu shi te we to ne lo yek tu ta ti yeme pa le attack ko kho lo ye he tho ta ye ke to ta to not mi ba lo yata pa ke su lo me me bu sin lo ta yata sa ke su lo wada no sara si we yata pa ke su lo wirimiya si we da le yata sa no yata sa ke su lo do we ko da ne do si le na ta sa ke su te ke me le su pa wo mi le ye me na o do si ba te ba we te ke le ye ma nu na te ke ple we te ke no agedi yo don na le ye ka do da upuna awolo ba te na ne da le na lo ba ta ko lo so le jo do no ko ne le na ka do ne ta ko le ta le couple me
takalur bale natani lo basa kasayo sato tili atako tablo lo poe khela batako padito male poe yo tato yeti le pata umu pune lo akabyane tato yeti awayane di pateto lo akabyane pekame pale amata ku kasaywa pekame yo hi pokopo the tato tata tiane pekame pale umu loga the creek the luigi tiane pekame pale amata kota no le tau puputa yeti pekano hilo tato yeti wene no pue ke le mata ko padi do pamale pue yo tato yeti le tau mupu le mi tabato yo tari lo ta tadu todi sa krito tama yo ta do tako u weda le yo mission lo ko play lo ka sa yo te do soka pate tano ba we do soka pa kele ne lo pue kele pabata ko pale yo mission tama pune lo we edo ata opu kele so tata kuso le posu hokudo tabinya ni lo we yo ne Meme Portugal le adi loma ku eta temule yeko dole tata kuso ku ni kamu no lo aku dal pemi hini mission da pemi ma ku dani da pakame pale amu no lo mo sa su ke ko di ko no ade ke pakhe yo ata su ke patabu yo possible ke na mele patame look people ba me da peme world class people world class Christian ko ta do tabli lo ta le o do pa te me ta le ta pwe le pakamata basa na me ta le ta pwe lo isa ne ko ta do o do pa le ta do pa heblu he pu pa he ta kanyo pa tu se mas he ba pa ye to do pata ma le hoku te bi o ye na me lo pa to ne kameta le aketo luto e ketida masara su pa le krisa mi kurke pa yo amen